Voini September ni ruk ania sani somni le pahni thole ni ania hei hian second notice Olympic silonga nei tura boxing Mizoram aiawh chok turte selection an nei don a hian Misba boxing hall Ramdun sport complex a kan megani hei kan senior boxer ten ni Khoi train nang ni Champhai district train mo Ada senior boxer ani hei chia chuan ani po hi la khel do ani atling dong ya don le chu ka hello ma se khela ron tu ma hei ebi ron aron tel lo hei etina atlinga gold lang first notice Olympic han eng medal ngai la kha silver nge bronze Infala khanin first notice Olympic khan silver medal la tuna hian second notice Olympic silonga nei tura hianin telle tum dorani ya senior boxer ani ITI veng thangin kal ro se heta puan ru ani aiawh district boxing association kan president ni na thalom khop mai hei boxer no tel khop mai selection a hian Misba ROC chairman Kutlenga ani Misba president Putran Puya ania hetai kan senior coach Pufaka po obongani nga senior te kan foi tu te ni Miss Evi te po video ka la tiga post rugan la hal ge silal do mania ani hi national games a hian boxing a Mizoram aiawh don ni tin ani hi tuna hian notice Olympic a hian a khel don mek boka khel don mek hantila qualify ngai don ni chuan national games khan egoi tangai khel don kha 75-80 amo ani chuan ngai buat side na pangte national games tura 100% mo alo ko me tura hian notice Olympic a hian engoi tangai khel tu ba 75 out kerang notice Olympic ani hi LPS Pro Fight tin hunung bera khan middleweight champion del tilai ni ma se tu chun Mizoram fight night aina khel don ani kutain sui ani chibai wa